Musesia watindata nienda kukethia na ndienda nguthoche ngukwate weni muthenyani wa umuthi thine wa kilungu kitu cha Usili. Nina wikwatio kana kilungu kiki thitu kicha utethio kwaku kuma ilatwa chambisi na yindi musesia nienda kuthocha tukwatia nemwe kuma yu nginya muthia na indi muthenyani wa umuthi twithwa twinenea yulwa maundu ma Utiiwa. Twinake wakili thine wa studio situ Benjamin Chalo wenda umuthocha tukethie nikenda indi tuendesie unenania witu. Wakili ndia ukethia. Asante. Musesia nina ukethia na nina uthocha kikaloni ki cha umuthi kwa masira nitawa Benjamin Chalo nyani wakili thukuma obisi witawa Chalo Muya and Company Advocate. Obisi wito la munene weba musieni wa Masako na tuwe obisi unge munini branch kana ilaitwa branch musieni wa wote. Nitweka makwani mekibathokoni ma obisi ni maito nitweka makwani ma accident makwani ma civil commercial disputes, criminal cases, succession, family matters, adoption na maundu onde alawo kabau ona woka no tunenga legal advice yoloa maundu maingi mekibathokoni okuyana na mea ondo aitie ni asante. Na indi muthenyani wa umuthi kwa tuelesie succession kana Utiiwa batuelesie tuambe kuelewa cho ni cha utiambisia. The law of succession kana Utiiwa no mete pia ta inheritance law na ko Kenya muno government ni ebukuyeta wa the law of succession act na succession kana Utiiwa basically ni mutala talola wendo awala niti wakona ni kana ila mundu utekua kana elo tethau mali yake yailite kwa nwata kana yailite kuthiba wasisia mumwe osu wa succession act nwendo aweletie kwoliku nginoka elesia kenda mundu usinu atiete will mali su yake yailite kwa nwata kuyana na will wesu kenda vai will ela be will itawa testate succession ne suti common muno bingi withia ni balaba te will kana kethi onenda be mandiko mebo maiya ni ondu mwe osuaite will ya ilite kwenda ilie kubela itawa interstate succession. Interstate succession ni ila yona na sekenda ba will mwe mali su ya ilite kwa nwata mwe osua succession wenda chambe yambite kuonania the immediate kana the dependents kana ila sikwetwa beneficiaries kana ndo alama ilite kuuneka na malesu na mailete kuuneka mati yani procedure iba kila kingi ni ndayo na netie nikenda male yume kwa mundu netiwe yuke kwa ndo amethau the succession act ni ndayo na netie procedure la yailete kwatiwa mwe also the law of succession ni ndayo na netie maundu supoliku nekona ni ondu mailete othikotini na ala mailete kuaiwa na ala ni lazima moke mona ni mena right ya kuaiwa na kenda be mundu tietwo nake nziela wailete kwatia ni kenda ona ni ena right ya kunengwa mali ya mututiwa mabinda mebu mabuthu amana bitukine kunethiwe na amendment kwa liulwa kana kuongelelwa kana kuseupwa kwa miao isu twipuno ni ukulie ni chao kina uthotheye kina atumie kwithiwa na kuseubangwa kwa miao isu ya succession basically kuyana na makwani ondu masiletwe kotini na kuyana na maundu ala maendeo na mateo bika kotini serikali no isiasie kona mwea fulani nibenda kuongelwa kindu kana baolwa kindu saa ingi ni withia andu ona mo ni maete oteti ni okulia kindu kino kibindwa kana kethia kenda no mubunge ni weyumia akasia kana makakomana kana an initiative onenda ni a civil society kindu kiu nundu nikietete thina muno ukesa ithia ni cha sigwa kitono solve wata kwou mwaka usu ona thelile lakini ni kindu cha mbito 2019 ni baetiwe muswada mbunge patwi kana ni bethitwe na mathina muno nundu wa kumana who is a dependent in the law of succession no la wailite Utiiwa mali ukethia ni kumila kaumbingi muno andu makwona kungi mathikoni ukegwa andu aingi maumilile
Ukewa andu angi nimeasia menda mali nangi ona ndu manna matwai twata kana atwae kana ti atwae angi ni ciana kana ti ciana kuma 19 mwe osu watwaiwe kotini ni batwaiwe bill nena discuss wa na nikenda wesaithia ni mana mekie ni mwaka osu wa 2021 ithela ni okuna mekiwe some new changes in the law of succession na basically kila manasiisie muno ni manasiisie kana katiba kaito ni kanena about equality, that every person is equal before the law na katiba kaito na meo yitonde differentiate ya mwana wa mundu mukana wa mundu ume sionthe katiba na meo ni yitumetetwe a child mayaiti a girl or a boy kwa hiyo niwe sa you nethe mwa wa succession na that one of the loopholes like nimeo discriminate where discrimination ya between the male and the female or the girl and the boy pia ni banai muno kwa the definition of a dependent pia ni manasi iseme the ave na what we call bias, inequality and inefficiency okay there pe kundu pimo miawe ku overlap ukongite ukava maundu amwe okay the ona cio koti cie na thina nundu isaithia koti ino yitwe na koti yitwe uyisaithia ciendu isu ni ciaete thina na uyisaithia mwe osu na kuya muno kindu china kuya bias ukethia ba iyo sawa wevo kune banekiwe some few changes nikenda wisaithia nundu mwe wa succession no sisia no mwe watine the law of succession act ya bitu kithetwe 1981 na is still into force kumia nenda iye kwa some few changes in law sita amendment kwa 2021 manekie some few amendments in the law of succession na kila mana inacho back in mind ni kana ona wa sisia around ila katiba ka bitu kie 2020 pemea mingi change yetu ya kuhusu family the children act ni ketwe some changes the marriage law ona ya ni ya overhaul wetu enda the new marriage act ile kukava kila kindu kuni choma nekie those amendments na tu bonde ni wa hii amendments isu cia kusogwa kwa miao isu silikali kana alama konetwe kumiamenda manasi ise munonga likoniva basically ne manasi ise siendo ile na nisio ngwenda tuisisie kwoli kune chao kina bendo iwe na ni chao kine kiwe kina betiwe nondu besiendo ina betiwe na beila inongeliwe kila manenda kusisia muno nikenda wiseithia mwe osuwe no sawa na imanongelile siendo imwe kwa definition na kilangu nene ya muno mana focus ya muno na no lawa ile to inherit mali ya mututiwa a dependent who is a dependent na no lawa ile to tiwa mali na twa ile te kwati ya procedure yeba niona hii amendment bani ngotwa mbola no ile lakini they are major no sio tuka explain mwananchi ama na kila kinekiki yes na tuo twambisi na maundu alama no malama nongelwa na mama na betagwa no sio ndeno ndo mno twambie na alama nongelwa aya mvi twambisi ndi okay ni asante yu mwe osu kilo nekie peke ndu kinongelilwe ke maana muno nikenda withie muno andwa moka muno maumila mundu etwa mayasia ni kibeti cha mundu ko unewe mali ne manokie mo kama define mundu mutwae ulawa ilete ku inherit mali no kiuni manekie na waisia mwe aosu bilile ya etiwe parliament rola units already a law ni incorporate in the law of succession pe ila section yeta definition section ne manongelile a very important definition ya ku explain who is a spouse spouse in general term ne spouse ni mundu la mutwae kana matwanite andu ala matwanite ni meba kuyana na mwao wa Kenya nondo kiina defined in the law of succession kuma no kama introduce a new word in the law of succession a spouse na maana isio waisia definition section yongendo kusomea maiti a spouse means a husband or a wife or wives recognized under the marriage act kiu kwa kusoma maybe mundu no kuona kina meaning bingi
lakini yemaanisha hata yemaanisha kindu cha mbe kana mundu wonde ukwenda aricogniziwe tawailite kuinherit mali ya mundu muku na enda recogniziwe ta muka wa mundu usu kana ta mume mwa mundu usu ni lazima endwe etikiletwe nila the Marriage Act kana ni mutwae teni onethi ya anybody no kuka akasia no kibeti na nengi andu mainena na yetikala lakini yu ni lazima when the way recognized under the Marriage Act yu the maanisha hata ila na ibandi kuelesia yolo wa marriages Marriage Act yaetie kana any marriage must be registered onenda whether civil, customary, church marriage, Islamic marriage and a Muslim law it must be registered kwa ukenda mundu ni weta na wenda kwa claim takibeti chake ni lazima wenda wena certificate ya kuona ni ya uwe mtumia wakwa akona ni kibeti chakwa no okay in other means maybe uyenda yeta ta dependent kana ta chao lakini kenda wenda ukata kibeti chake ni lazima wona ni kana we mutwae na Marriage Act yaetie mundu wonde mutwae ende na certificate ya marriage nitwesibe challenges yethe cia customary marriage registration lakini uni siende ku make sure ni sia register kuwe naenda wenda ukavu uyase kana ni mutwae anda takibeti chake ile cha karatu they certificate nikenda wetikilwe that is the one condition kukiune chocha indu chambe mana introduce you must show that you are married kuyu anyway spouse under the Marriage Act kuti ko kawasi uwe mutwae nigo no oketa and other conditions ilango kwelesia ba uwe theo lakini isu ni okenda wenda asinye ni kibeti cha mundu onania kana imwatwanie we na certificate no recognize it in the Marriage Act uke iliu tiyo ke wasi oni mutwae na no mundu aketha atwiwe certificate bingi andu maiki yani tailaine kana kanisa ni kana kwa AG like mundu aketha atwaitwe twinena kindiki nini sa nundu twinena mono ulo wakamba kutwa wakula kwa kikamba ukethia mundu ni wa wiwe na ibi wa mali na twa manyani wa musiusu nutonya kwata certificate na aketha tena yo atonya 10 yumile ata nakaikithia ikweli nyeni wa mundu uyo yue wasizia the new Marriage Act 2014 yaiti ona customary marriage mose certificate kwa ukenda nwenda ku inherit mali ya mundu ndu ina choice under these lazima wendo a certificate okay. Kenda you maybe you know is ningwe so kwele si ondo prove we dependent through other means you maybe unengwe mali maybe ita dependent wa prove we dependent lakini ndo nengwa takebeti kenda ndo ina marriage certificate kana ndo ina any document ya kuona niwe mutwae customary marriage ni metikela be ondo you asoma mu yaosu ni maende na kuma guidelines ondo maile tonengwa certificate sien lakini as long as no prove we married under the customary you in the way sawa wakili waliokungi unethiwe ndini wa meo ino netawiwa ni asante waliokulongi unethiwe mea one na niguo meja na nicho manasiisie muno withie nibenda na usawa ni manaendie mabindu wa section 29 ya law of succession wasoma section 29 of law of succession niyo yenda yeletie with a dependent kana nula waelete Utiiwa mali ya mundu of course kindu kimwe twenda in agreement ni kana kana ka mundu kena right kala biological parent musiai pala biological son or child biological child kila kingi itendwa na kitendwa na thina ni kibeti cha mundu lakini mwe aosu it was very funny we are succession onaetie kibeti chake kina right ya kuinherit lakini mundume ndena that right isu yaketie automatic no ya kuinherit mali ya muka mundu muka as long as no anda ni ukuonekana ni mutwae ena certificate kana baina thina usuwe na anaena automatic right ya kuinherit mali ya mume ti sawa sawa lakini mundume ndena right ndanaena automatic tia ndena right ndanaena automatic right ya kuinherit
mali ya muka hamutia nondu asoma bana section 29C esu niye nai kwa mundu omena nendo kusoma yondo inaiti kwa kube section 29C ya the law of succession inaiti yoyo ndangu some nyongo endambo kwelesya nikendo elewe kilangu maanisha section 29C inaiti where the deceased was a woman her husband, if he was being, he can only be provided if he can prove that he was being maintained by her wife immediately prior to her death. Kwa kube na maanisha hata mundu umende na that automatic right. Ni lazima ona niekana mundu muko atanakwa no na mu provide ya. No elewa. Nitawe una take yake ya si. Ni lazima prove no na take ya wake ni mundu muko lakini mundu muke na free that you have an automatic free right. Pass. Ni automatic as long as no ona niya we mutwaye. So section yesu ni naumiwe. Section 21(9)C nina betangiwe byo ya twigara ya betangwa wethe ndibo ndibo ko umundu umeti lazima aye approve kana no provide wani mundu muko atanekata atanetwa na meko mathi kwa section 29A na you make ya some changes nondo section 29(1)A inasasia dependent wambe ndo kusome inasasia section 21 niye na recognize ya mundu mukata dependent inasia a dependent is a wife or wives or former wives nigwa inene tongewa ya kibeti kana ibeti kana ilasia ibeti and the children of the deceased nekasia whether or not maintained by the deceased immediate prior to his death kuba amanasa as long as we kibeti kana wa kibeti kana mwa ibeti ona muyo need you prove kana mundu no na munenga emali inywe mwina right ya ku inherit lakini kwa mundu umetio wono ndo measiti mundu so umana maname ndiye section yesu na masi hata mame bendu aba umaetie former wives and their wife mabendwa masia a dependent now means the spouse and children only so asuma wives mabetangwa onde kindu kengi mayo tumia the word wife they are using the word spouse means wife and husband no ambelewa kwa hiyo memaanisha hata ila mana Mrs section 29C ila ya mundu ume yuni waetwe baye ulweza spouse kwa yu mundu umeo ena right ya ku inherit mali ya muka ondo muka we na right ya ku inherit mali yake ate prove chao they were kana ni matwanite na kila kinge ke maana kila wona ba former wives ni mabetangwa ku kenda twatwanite twa divorce ye kana nota now you are not a dependent wekibet mama nake ndoke nipate museisha ni wakwatia yolua kubindua kunaende museisha tuamba kwa saudi umu wanda tikanini ndukadhivasa litusiokebete